Kokarai Township Chongtong Mio Pheya a inka na Military Council sipai pariat anthi baka sipai panga anman. Kayin State Kokarai Township Chongtong Mio Pheya a ala ka panhi le tang chung kong Trumpuya inka na Military Council sipai pariat anthi thu chiapio operation tenhe na changa sia tani. January ni somni pasari zingdar som pakhat vel khan Kokarai Township Chongtom Pagoda a puk khwar mek Military Council sipai camp anlu hnu a anin kap na sa hle a he in beina hian Military Council sipai pariat anthi a sipai pakwa an hliam thu sia tani. He in beina hian chiapio operation 1 Tangwal Polte chiapio operation division 2 division 6 le twal chung mi pui Tangwal Pol 10 an beiron thu sia tani. January ni somthum khan Kokarai Township Melbourne riat le kwa inkar chiapio operation 3 kanong operation le Tangwal Pol 10 khochung then fai na an tho lain en thatu zinga police panhi le saka kha som panhi a Military Council sipai pathum an mana KNDO battalion 6 a an thon thu chiapio operation 10 an thu chwa an tarlang. Panta khwa a Military Council sipai 10 mi pui veng him tu sipai pathum an kaplum. Sagring region Tamu Township Panta khwa a buk khwar mek Military Council sipai 10 Tamu khopuya mi pui veng him tu pol zinga sipai pathum an ka hlum thu sia tani. Sipai panhi te hi phalna la in an put ne na anzina pakhat dangi ro chu anu atlo thu Tamu khopuya pala pha thu nei tu chuan asoi. January ni somni pariat khan lift la in atuka an hole thu sia tani a an omna camp an thlen theilawa wangin an phone china an chungten an ho to antiboxi a an phek zon tak thu thunei tu pakhat chuan asoya chanchin an chat nuwa chuan heng sipai pathum te hi kongbowin panta khwa a Military Council sipai camp an thlena wangin an man thu sia tani a January ni somthum khan phone manga an biak na an ka hlum thu an lo soyani. Heng an ka alum tak sipai pathum te hi khok hata kho sahau an ni a kumsom paruk mi pakhat le kumsom pariat mi panhi te an ni thu sia tani a tleirol sipai pathum te chia to chungchanga pala pha ten poi an ti in an sun hle a January ni somthum pakhat khan chia tok chung te hna vuina hun an man thu sia tani bok. Myanmar ram chunga chomdol ngai te tan EU in Euro makta dwai som pakwa apedon. Myanmar ram chung boina wangin twal chung mi pui ral tlan le ram hnuaya omte ba ka mun shi om silfen le eile in chomdol na atan ti in Europe poisa makta dwai som pakwa zet European Union Myanmar atran pui don thu sia tani a heng tran pui na te hi ni kum chunga mi pui har sana tok mi makta dwai ni le noi ruktan man tura raman ani thu an thu chwa an tar lang ani heng tran pui na sum te hi eile in chwan cham tan te omna tur nei lo tan te dam lo le hrisel na tlatniam te tan in kol ngai te tan te tui thiang hlim le mai eng nei lo tan te le mi puiten bom kam lakata an him theina atana malak na tan te man tumani a heng ba ka hian Myanmar ram chunga in ka boina awanga zirna chunzom theilo le zirna mamo ngoi ngoi no pangte tan Euro makta dwai ni man turani a Tranpuina sum hi UNO Agency International Polkal tlanga pek tur ani thu EU chuan an thu chwa an tar lang bok Military Council ten thu nei na tharuk dang an pot seile Min Aung Hlainga kai shwai sipai sarkarin National Defence and Security Council NDSC meeting an nei na Myanmar Military Council thu nei na tharuk dang an po seile thu sia tani hetianga emergency hun apwan le ne hi avoi nga na ani a martial law emo military rule manga ram in rel bolna tharuk dang akal puile tur hi Myanmar ram chunga sarkar pa ngai angin remna le muan na thlen thei tura theina anei lauti lantir na ani mi pui sipai le nam sipai te ero chu Military Council sipai daudal na lama na satakin ma asonzel thungani Acting President U Min Sui Chuan National Defence and Security Council meeting a ramchung dinhmun alapa ngai theilo fo wangin state of emergency period hi tharuk dang po seile ani thu apuanga hei hian Min Aung Hlainga shwai sipai sarkar hian ram in rel bol na na tidang lam thei khopin theina anei lawa khovel sarkar sang atangin dan ang thlapa din sarkar anga pompuina adong lauti ati chiang hle ani
January ni somthum pakhata National Defense and Security Council NDSC meeting a hian Shan State Marlama khosom pasari telin khosom thum chuang te chu Military Council hian laklet le tumin beipui kan thak don ti in an soi zui boka kem kan thlau na zong te po chu sakle tumin kan beizel don ani ti in nepi to news chuan atar lang bokani min chian khopui tu yun bo khwa chung ko jinga mei chepali te philso team polten an that Mandalay min chian khopui tu yun bo khwa a chung ko jinga mei chepali te chu Military Council hnuaya philso chi polten an man hnuwa an tha thu special dong min daman rul rala chipola thunei tu pakhat chuan yangon khithit media ashil January ni somni pariat dar somvel khan Minchian Township Minchian na bo engkonga tuyun bo khwa a pitar le tlei rol mi pali te chu an che nei na lo chilin an man hnuwa an tha thu sha tani a tol chunga mi pali te phioso ti polten an che nei na lo chilin an thata zinga an ruang mo ani an tha da na rong khop mai ti in special dong min daman rol ral chipol thunei tu pakhat chuan yangon khithit media ashil an tha tak ruang te hi January ni somni pakwa tu khan Minchian Township duyun khwa kongpenga mu an ni a an chung te po tha an lawa wangin twal chung mi puiten hun him zoka anom tir thu sha tani junta sipayin tharuk dang hun an po sei thu khochang Min Aung Hlainga shwai sipai sarkar chuan NDNSC meeting neya tharuk dang emergency hun apuan le ne hi avoinga na anita a martial law emo military rule manga ram in rel bolna tharuk dang akalpui le tur hi Myanmar ram chunga sarkar pa ngai angin remna le muanna thlen thei tura theina anei loti tarlan na ani mi pui sipai le nam sipai te ero chu Military Council sipai dauda nalama na satakin ma an sonjel thungani Acting President U Min Sui chuan National Defense and Security Council meeting a ramchung dinhmun alapa ngai theilo fo wangin state of emergency period hi tharuk dang po seile ani thu apuanga hei hian Min Aung Hlainga kai shwai sipai sarkar hian ram in rel bol na na ti dang lam thei khopin theina anei lawa khovel sarkar sang atangin dan ang thlapa din sarkar anga pompuina adong lawani ti ati chiang hle ani tol chunga boina awangin ram in rel bol na alapa ngai theilo ti chhuan lampa ngai asiam fo hian dan le thupek ken ko na lama a sarkar a hlo chamzia alantira politics thil malak na lama ane phle ti alang telbok Military College DSA an nei chuna tanga anzir chwa thiam na hian mai thal silai keng thin mi pui sipai na ran po ando hne zo lo chu ani a hei ai real zok humanitarian science lam kai hnoi ram in real bol na lama mani kwang lo an nor lek phei chu an nep zia alang thui hle mai mani om chuak pian pui thuak po mang thiam lo China le Russia ram try to te fui porawanga an khwang ben ruala lam chin Min Aung Hlainga hi eng ideology ma anei lawa politics hi rule pitarity vak bak soi thiam lo ten an tang ma hai tuma tlon siak lom tok lek try to alo ni reng mai khoya nge alo tiam to chin oga sang ni somni pathuma rampum huap general election nei tura asoi kha romai angin atham ralta emni le Military Council leader General Min Aung Hlainga in tiam non le tur election po hi chiarpui nei angai atile si anga tuna ma ram chung khopui tamjok po hum zo to lo hian athil ti tum hi pachikum tiam an soi ang lek ani don thawani vo in February ni khat chundar soma changa tlaidar li thleng chu mani compound chunga hadam takin lo chol ula democracy lam tluang zo tu te silence strike chu pon chuak lavin ilo zom don nya silence ti le ma insum theilo tan rule putar Min Aung Hlainga miswal pa tia lo phunvel chu apui lem lewang chu Chin State paletwa khwa chu Arakan Army kota a to chungpo in Chin zo na thlak sipai te an lalung rual lo The Chin Three Brothershood and Chin Land Council ti in an le in chen sangani Myanmar ram Chin State chunga paletwa khwa hi democracy lam tluang zo tu nam sipai tang rual le Arakan Army 10 Myanmar Military Council sipai kota changin beipui thlakin an lata a he khwa hi India sarkarin angai poimo look at is policy manga sum tam tak senga abuai pui
Kaladan road project kaltlang na khwa ani hetianga Myanmar junta sipai hawin anlua chin paletwa township hi Chin state chunga ro rel na hmun poimo takania wangin strategically key township anti hialani paletwa biala military council sipai te chhuakin beipui an thlak na chu twal chung PDF le Arakan Army AA10 kumin January ni sompanga khan nein township pumpui chu an thunun to ani AA hi Northern Three Brothers Alliance tia shat nam sipai zinga pakhat anni a junta sipai kuta changin PDF sipai ho ne na changrualin paletwa khwa anla a anni PDF te hi mipui sarkar leilok National Unity Government NUG in adinani AA le changrual ten an chhuwa wangin paletwa biala bomrang phur Burma sipai te chu India ramrika nin Mizoram anral thuam tinen anron tlan luta a Longtlai district atangin lunglei aizola India sipai ten ron phur thlengin lengpui airport kaltlanga chuta tanga Myanmar ram Arakan state Sidwi khopuya Myanmar Air Force mangin shwai ho le vekan ni ato bera an shwai ho ni khan an sipai thlo na chumfu lavin a accident pha a thlona bedi air khopin atliak lekleka thlona arun chuang mi som pani zinga pariat lain hliam an tor phang nge ani paletwa khwa hi kanzol nei sai khuma shil lok na a Mizoram chimlama tanga lam lian ron lu tura asoi kha ani mela Burma sipai anron tlan chiteu khan paletwa ramri shula Chittagong Hill Tax muna Bangladesh Border Guard BBG sipai hautu Lieutenant General AKM Nazmul Hassan chu paletwa nei ber Myanmar le Bangladesh ramri chu mun poimo ani wangin thil dan thli thlain aron thleng watani kei chuan tuna chuan paletwa khwa chu Kaladin Multi Modal Transit Transport Project KMMTTP kong ani awanga India Sarkarin angai poimo ziate Sidwi longchol na changkang tak India Sarkarin ti puitlin tuma amalak na azo chep thote soi kalatum lava Myanmar Military Council sipai sarkar thopin atlon na satte reng nen Sidwi longchol na pan na kunga paletwa khwa AA thunun na hnuaya ta chanchin hi India tan chuan chanchin du lo takani Chin state chunga paletwa khwa hi Chin zo fatitan longchol na khwa chun ani te reng nen nakin dewa Arakan yes havin anram chunga puangin Arakan state chunga anrin lu tur she changlek lovin Chinland Council le Chin Brotherhood in Tipol pani chu Chin Rama Sarkar na siam thaitu ni tumin anin ngur charchara ZRA le CN Neral thuam keng pol pani chu unaw mel hain anloin kap ve bokani paletwa bial tu AA tilom turin an omani ringotani AA hi NUG sarkar nen anjang tlangi mo kanti layen AA ho tu ber Brigadier General Thunrat Neng la chuan NUG in dinhmun sa takmin pek antiama kapom don lo keini chuan ma ni pualin malak zel kantuma Confederation angin kal kantum ati kantu soi asei lo nan AA chanchin soi ri lawila AA ho tu pa chanchin toite mangin paletwa bial chanchin hi amor bokila AA ho tu hian atirin kumsang ni pakwa April thla khan mi somni paruk lekin Arakan Army andina freedom fighter anin ti a tuna sipai sing thumvel omin anin soya sipai sing sari vel kan nei thuai don ati mi somni paruk lekin junta sipai laka anram le namveng him turin kachin ram laiza a kalin KIA nena ralril dan anzira luchum ban chum huamin ral thuam nen military junta sipai te chu anma chon chhota ani Arakan hi mizoten aming kan chitlang nel viau to a MNF nam sipai te zalen na an swala ya an tan hun khwar na ani Arakan yesten anmani le anmani in kaunan rakheng an intimai ani Brigadier Tunrat Neng hi anram khopui ber sitwi piang le seilian ani a sitwi hi British in akyapti in ankawa akyapti chongkam lo chwa chan po ka soito kha Thunmat Neng hi tlangwala ni lain le khathiam thei takani a sitwi khwa Technology College Kalin Engineering azira ro khulna wangin azir chhuak talawa engineer ani talawani Tunmat Neng a chuan anram le namdin hun chu chik takin angai to a Kolbar miste obbe na hnuaya omin an mi puite chu hlei nei hin a shetlata mishing ni na chanvo hi an nei lovin a sheboka
Anam angzong puin ti du da na tokin musit an ni ti asya ani. Rol thar ani lain an mi te chu kol ho tadma do sipai te chuan an ti du da a. Puak phur turin ti lui na mangin an chor thina. Rakheng lal neya om thin kha kol ho musit le ti du da tor na laka. An mi te chan chwa du na thin lunga alo piang ani. Kumsom palilek ani changin English thiam nal em ni hi atum tlata. American opoingat mangin sapchong amang china an chian ten nui deuh chang omma se karlava English atong ol samta a Myanmar rama ronzin sap ho chu zuin tourist guide hial anita ni nationalism chuan athisen zam zongzonga afan chwa veka wangin rakheng nam chu nam anga khovela din chwa adua rol thar ani laya ajim aswang to anaber chu Olympic Games a an nam puanzar rakheng flag phet vit nwaya an nam hla sakhi adu thu sam berani